Wimwaga muthikiriria na mwiroreri wa Miaki na Maybe TV ngwiraga haha niho mucii wigue wi mucii thutha wa andu gukiuria muno kai gabica gatarakirekio kuria mwena uria wa Amerika ni thutha wa Samidoh gugikinya mwena uria gukiona family riu muthenya wa ira gabica irakirekirio na gagituika ya guthie muno ni thutha wa andu gukena muno tondu ni maragietereire gabica gakirekio tona haria team ide ni makihuritwo ni nduhio muno ingiguthomera some comment section one uria makihuritwo ni keno tona atiriri sasa nyakauga team ide we gather here to thank God. Mutoto akauga atiriri I'm smiling more than them. It's me Ide, it's Samidoh me. I say hana mama shatana akauga atiriri bwana ya mtu hata ufanye nini team good wife we are happy. No maundu yaria makihuritwo ni gikeno muno turona ngetagwo Nyambura akauga atiriri prayer works but remember even Kari Nyamo is praying somewhere. Hauti ati tondu mundu kiendete mundu na gikenoga kumuhoera maundu mega niguo nake gituika wake tondu makina family heno getwa amazing akauga atiriri church enough just baby akauga atiriri Father Abraham ako sawa and he is balancing well. Kina kio nikihetwo tingi magakihota no ngiuge ndona mweru ndaya yaki face challenges iria cigibataraga hena grado kauga atiriri na experience kitu same but this is worse. Tell Shiro kauga atiriri nothing but prayer always. Frank Githija kauga atiriri when Gakundi is happy Kenya is happy. Mwisho kauga atiriri Julia Njuguna team Karen all the way anagwathi atia twagwicoka mwana uria no ni wa andu ngurani aria magikenereire horo uyu wa Samidoh na Ide gwikorwo me hamwe nina maundu marakihanika mwena uria wa Amerika twakimahoera thayu mwega muno makiendelee na kurera ciana niguo maundu magithie wega kuma Miaki na Maybe TV njuikaine ta Bwana Joseph ni ihinda ringi nitwa Magaya.